Whalawhalahi atu, hane tau walatala tutupu ke lata mai awhiawhinei. Ko liwa ia taki he virianga ke whakamanatu wai ke he tau tangata e tau whakatakaanga ke tau puhala ko lata ke viri ai ke he tau virianga he motu ka whakahoko ai ke hawha iumu. Ko lale whahi malolo sino ke whakakese mahuinga he tau huki pui pui mai tau tangata he motu. Ko whai tau seanga he mtakau spot he motu koe niska ke whakafo takitakianga he mtakau mai tu hipu ai plesteni to whai virianga fō ke tau mga mua. Hoko mai tu ai e whakausianga he mga hale tau a whāwe nā kai whaile kua lahi ne kua lau iai e atpasifika. Kua tata mai tu ai da mga hoke whakahoko ai tau virianga he motu moe kua whakamau ai koe toko uahongofu matolu walu tolu e tau hingoa ke lata moe tau na wha motu moe toko hongofu mataha e na wha maanga ka uatu ai ke moe toko tofe ke pule maanga. Koe whahi tapu nei ne he whangi ai he whahingoa whakapuloi mga hoke maiki ai he tau tangata ne kua whakatui to hingoa mai tau virianga ke whakaonga e tau whakaholoanga ke TV moe leo taongo mai tau whakaholoanga whakahoho vili halu tolu. Vitani whau he tufa pepa whakaonga tu meri hila moe tau whakaholoanga ke tau kupanga hila moe tau puhala ke whakahoku atu e tau manako moe tau manatu ke langmatai to tangata ke vili ke halu tolu a hingoa. Hohoku atu moe whatutala ke taki lahi e tau virianga ke iloa kua hoko ki whee halu tolu a tau ngahua ke maua mana ki mai tau virianga. Tau ngahua hama tolu ko usi dausi he mga nei koe tau roll kua leve klusi tau bramole su kua whakausi tau e tau roll kua print koe tau pepavili kua whakausi fuki ni po e run hae ne cheki whakausi e chiki tau pepa ia ki hako tau numela mo tau ingoa kua otu fuki ki he tau wala tuki tau whale vili koe tau teli pepa aia kua mawabosi tei tau whikau ia motoru. Kua mau pōputu ai e tau pepa vili moe kua whai whakatakaanga fuki e whai whakawhiri me whai fufua kelekele ke mai ke he tangata ne kua tukwhenonga ai ke he aho nei pia fuki ni mai aho flaile e whai tapu nei ke vili tuai. Koe katoa toa he tau numela tangata vili e mau nei, koe tahe awhi, tahe se ua fulu e tangata vili, kai mai longa i tau tolu, whai numela fuki e fuia ne lono fuki he mai he mutu. Ka koe hei e numela ne toka ki he pepa tuhi tangata vili ha tau tolu he mga honi. E tokolonga fuki ni tau tangata ia ni o mai whakamau i tau hingoa hala tolu, tau tangata vili, tau tangata fōu, tau tangata tuai o ta kehe tau hingoa mai he roll. Si pia ni he mga honi. Whai ta matangata fuki ni o mai ki tali ke tuhi tau hingoa ka haka tō mui tau ka cruise te e roll. Koe mena ni ngaha ke o mai ki whakapuki ke huu ki tau vili te toi. Ha kua tokolonga fuki tau hingoa ni kua amana ki ke vili ki ai kua liwa i e taki lahi e tau virianga ke whakamanatu ke he tau tangata e tau puhala hako ke vili. Koe puhala hako ni tu he matawhakotewhono ni bihe mai koe hihika ke masi e ngoa he tangata ni e manako koe ke vili ai. Hai e puhala ni whakakise mai he matawhakotewhono ke tause ke whikau vili a tau tolu. Kai ono tu ke tau wilianga ki tua, whai tangata ni tohi ta malumele paka, whai tangata ni tike paka, ai kere e tu mnaia, ki toli koe matapatumela ni ke hako numela ne toka, hako kakano ni kafu. Pe muatu ke vili motu ka he longa ingoa, pa pe he ni ke fitu ingoa ka toka, kua ati whai kakano vilia. Koe kakano koe menalohi na ine ia manaki o monei ke talangi tu whonga hua, ke whakamawhani tu tangata, pa whakamaama, koe ono ne tangata lotu ki ai koe fitu, whaurua mga aho, ai toka po ki tangata, ka hepe dei ka hai tutou, mene tupu ai tutou e wili. So koe mina lohi na ia ke whakiloa ke tu tangata, koe ono ne tangata ka wili ai, si toka ni ono, si tutou whamita ke e numela ia ne toka ki hako e vili hau. Hako e mena ka
tunga tala deu ka fitu bui vauru ko adi to tu vili au loko ka beo ke lima ka ko manako hata tu ke vili ai ko ona tangata Koe whahinga hangua leo fuaki kua whai whakatakaanga lo tōru ke inga sia e te whale vili mai whai leo ka lang matai atu ki ai ke tau whiai fuaki mawhala. Lohi a minakianga ke mawhala e tau whakaroanga ke hawhai umu mo e wirianga lohi he motu ni kua minaki ki ai. Kua whai tau sianga e whahi malolo seno ke lang matai atu e te whahi ke pui e tau ngangau koe taha whakaroanga ni kua tau sarau tōru ke huki whakangata ke pui mai he tau ngangau ke lea. Ka bate e tau whakaroanga ne whahi malolo seno he whahi tapu e ko mole mo e kua ke he tau whakaroanga halu tōni ko tau se whalataha mo e tau mamatua ke whakahoho ke tātua e tau whanau ke he whahi malolo seno ke huki whakangata e tau muke. Kua ua e huki ni kua manaki ke tau sia i ke lata mo e tau whanau pia whoki mo e tau patuwhata he mahina ha iulai. HPV vaccine, ke human papilloma virus vaccine so ke kamatali e huki nei he ua ke tolu e tau ki tō he moto ni silani so ko whitāni whoki whai whakaroanga e whai malolo seno ni ko tau se tō mga halana ka kua whou ka hai huki so ke mena ni tupu hai ai whoki whalu tau mena ni tutupu mai haka huki ia ke he moto ni silani ni oki ai tahe tan whiwhina Samoa. Si hiki mo ia e whakaroanga e whai malolo seno ke toke e huki ke whai mangahu ke kisia ko e aonga mōli na kai e huki ke lata mo tō mumui malolo seno he tau whanau ke pui aki e ngangau kensa. Ko la lawhi atu whoki e huki ni ke lata mo e tangatutu, chicken pox ia, mo e ko poto ia e whoki e tau whanau tāne ke lata mo e huki HPV vaccine nei. Haka mga whakamua, na kato whanau whiwhine ni ne huki. Ka tau nei, ka mata he mahina iulai, tō poto ia i whoki e tau whanau tāne, ka mata mai he hiwe tau ke hoko atu ke ua whu maone tau he mui. Si pehe mai tau kumkumianga he tau pulotu, he tau whahi malolo sena lalolangi, o World Health Organization. Mahuinga lahi huki nei ke pui aki e ngangau cancer, ko prostate cancer e tau whanau tāne, po ke tau mamato tāne, tau whuata tāne, mai pia whoki mai cancer e matangutu na whangatama, ko cervical cancer, mai ke whoki cancer e ke mua whoki loto he ngutu. Se mitaki lahi e huki whangata nei, ke pui aki e ngangau cancer, ke walauia hata tōla tau whanau. Ka tātoa e tau whanau he motu ne kua huki whakangata, ke tau huki whakangata ke lata i mo e tau tama muke. Ke whalua tau ngaho ka eke kua nake mai ke whalu he tau matua, mo e tau whanau ke hoku atu ai ke whahi malolo seno, mai ke whahi ngahua, ke ahiahi atu ai ke tau lotu kaina, ke lang matai e tau mga whawa ne nā kai whai puhala. I loa mame tau tō hana na kato huki, hahai ai whalu tau whakakiseanga, ka moa mai, ka he mga aho ka osi e huki he tama. Ka koe HPV vaccine nei, koe uhuni he matahuki, he mga aho ka osi huki, bo ke fufule matahuki, mai le lole fuki he tama. Nā kai whai whakakiseanga fuki, ka meke ke vela fuki e sino, kai whalu whanau tō malolo ni alo tō me nā kai whai whakakiseanga ke halo tōlu tō sino. So linga mai nā hata tōlu tō mamatua he mga aho he lime tau ka mori, hako pia mene ne tupu ke he tam whine e mutu New Zealand, e osi huki hana si uki aia, ka koe nā kai koe ngangau ia mai he huki, ka koe whauru tō ngangau whoki, ne ko whitāni he nofo ke hana sino he mga aho ne huki aia. Kua whitāni he whai whakatutalanga ke whahi tapu e ko mole, ke he tau whakaroanga nei, mo e amanaki ke matutaki atu, ke hoko atu ke mahina ha iulai. Kua mtakau si pāta he motu koe niska, kua iloa mai ko whaihikianga ke he takitakianga, he mtakau he mole atu taha whonoanga ne kua hea he komisinga hoa. Iloa mai koe whonoanga nei ne whakahoko he aho hongwhamahiwa ia masi, ne kua whai whakatutalanga ke he tamana tutupi ke whalu whiwhirianga ne kua tausia he takitaki, mo e kua whakaanga he komisi halo tōru a manako, mo e tau malolo ke he toi whakawe. Ko tausia i fuaki whiwhirianga ke whaihikianga ke tau kotoka ki loto he komisi, ke whakaholu ki mua e tau ngahua. Manolo haia ka hane, haia ne whakamau he tohi whakawe. Mai ke he komisi ke uta ke, taha tangata mai loto he komisi, ka nakai tonu e tau whakaroanga, puki muitua ke he tohi whakawe.
Mina ia si whakahoko e whikauia. Kua holo hake au koe Senior Vice President, mo Legal Advisor, ke mo President. Holo hake spito hitutu, e ka ia mo Senior Vice President. Holo hake mo ia moira ke ia mo ta Vice President, ka kua tono adi ta punga hua ia. Ko hei kene mo ne ko ia Assistant Secretary, ha kua lewa ngalo he mo tulu a tuhi kupu. Mau nga ina siare ko ia ko le vekitupi. Pe nai te tua mga noi si hai linga ke ue e punga hua ia kwa amamna ke matulu no no ge ke whanga hua e tuhi whakave ke tāpiki ke tuhi whakave so ke menai kwa hoko e whikau ia kai mai longa lahi mautulu e tonga hua le lahi ni tau se President kwa whakau kioki mai longa e mautulu e hana tu mga mui tau mena ni hana ni tau se ke lata me spot he mutu ko menai whakau ia tuki ia kwa haku tonga hua i hana ka mga nai kwa nono a mautulu ki tau whakahoranga tunga ia koe longa i tau mamna kiang. Whakamua koe Commonwealth Youth Games i Bahamas, e mahina Julai, ki wā ki mahina September, koe Asian Games, whakahau koe Turkmenistan, ki Tuluaki, koe Pacific Mini Games i Vanuatu, mahina December, tauka hau, koe Commonwealth Games i Gold Coast. Tamnei ha matulu ne ono la ye mo nei mo e tamate tau puhala ke ha fe e puhala matulu ke whakahoho ki tu tangata sipote ke oatu ke whetoko ki tu whetoko ang sipote na. Koe tahana lakanga malulu nei ne kua la vea ke kisia kua whakangahuai mo e tō whai ono onoanga whoki a lau tōlu ke whalu tau kotofa ne kua whakawhakau whoki he mtakainanga nei ki ai tunga takitaki he ta whenonga sipote ke te mutukehe kua takai whoki ke whiwhirianga he komisi. Ko whiwhirianga ni komisi. Ai mai ke taha ke behe koia e safety mission mai whakamua tu matu takinaka ke whiwhirianga ni komisi. Se behe ni me tō whesaka watu ki tātu tō tangata whetoko he tō tūlu ki tō pere. Ia ko whiwhirianga ni komisi ia. Kako tō tangata whetoko koe whiwhirianga ni himatakau sipote a lautu ai whai tarauanga lahi mautulu kei kakai mautulu ni ki o mui spihe ke skisianga mga ane. Pese ni kua pihe lakaanga ke whakaholu ki mua e ta whakaholuanga sipote he motu whakau e komisi ke he takitaki tuai ha koe tau ngahua i takini koe tau si tau longa ko mali atu. Koe amana ki anga lautolu ke matutaki e tau ngahua asihake e tau whio sipote he motu wa liu ke whai virianga ke whakafowe e kumis ngahua ke tau uawhi hong whamavalu. Kua hoko mai te wai e whakawisianga he mga hale tau awha ke he aho torung furi a pelila mo e nā kai whele kua po ke a whalahi ni kua lauia ai he motu pia whaki mo e atu Pasifika tunga ne kua fuafua ki ai ke he tau e kua mole. Koe tau whakataitai mo e tau fuafuanga mai he tau whahi fuafua matangi ke he tau kua mole ke marikisi hake malolo he tau awha mo e fuafua ke hong furu e Afrika au fia e Pasifika kua hai e wholo tu hawhai ki ne kua kisia kai nai ko hei hokosia ke he tau malolo ke tunga a Pam mo Victor. Pese ia hoko mai ke mga honei nā kai hokosia ke tau nimele ne kua fuafua ki ai si whakawe ni kua nā kai while kua ke tau tumotu. Kai hahai ai te huhu he whalo tu tangata koe hane nā kai whai a whalahi tunga ni kua amnaki ai koe pihia tunga ni e tau fuafuanga kai uhua ki ke muitua e tau tangata ke tau hatakianga ne kumua whakausi mga hale tau awha kai pehe whae he fuafuanga matangi he motu mai ke angaia ni e tau awha ki tutupu ka kwalata ni ke tumau e mau amamanaki. Pena e tau mala tala tutupu ni kua mō mai ki lata mea whiwhinei amanaki ni ke lidiu ke whalewe penei fōki ke awhiawhi hatu loto. Nono wha, muna i nei pō tō lidiu ke whalewea.